Mas pepasik na nga ng City Government ng San Fernando ing serbisyong pangkabulasan kay bat ning blessing ning Cayabe Infirmary ning February 26 bilang parte ning pamagmasusi ning kaganapan 2026 o 25th anniversary ning cityhood ning syudad. Penny muna ning Reverend Father Angel Amir Gamboa ing pamagbendisyon Cayabe din na Mayor Vilma Caluwag at ing City Health Office kay pamanimuno ng Dr. Rowena Salas. Tinagunla naman Keti, dina acting Vice Mayor Noel Tulabot at ring konsihal, dina Councilors Reggie G. For David, J. Cuyugan, Mark Joseph Carrion, Jason Sikat at Elmer Benco. Talaga saop ka rin Fernandinos, ne? Mag-admit ta na kanyan Kenny next month kasi kukumpletuan tayo pa gamit nung apansinan nyo ring beds tamo kulang lapa, padatang lapa kanyan nene. Padatang lapan nung apansinan nyo laretang male ward tamo, ang popang female ward tamo, pwede lapang magkaroon pang beds ka rin. Anyapin, paninayin tala mo rin gamit tamo, baka nito umpisan tayong masanting at kumpleto ining kaya katamong infirmary facility. Kapag nasaning Cayabe Infirmary na pasik na nga ng kapasidad na ng City Health Office, king pamamie libreng emergency services at short-term inpatient care para ka ring Fernandino. Agpangkang kaluwag, target yang makumpleto yung pasilidad king March at asahan niyang maging fully operational king katlong quarter ng 2026. Siyempre, yan balo yun naman pangaras king program at proyekto tamo patugot. Ang gatatin tamong ay isip na pamangailangan ka rin Fernandinos, gagawan tamo niya, iniganyan, potang kayari na nini, umpisan tane man itang kaya katamong CT scan kanyan, pag-obran tane itang padatang tamong CT scan kini. Kasi ining infirmary, ma-convert ya ini into diagnostic center. Itang Super RHU6 tamo kanyan, milipat neman king barangay San Isidro. Bakan ta, lalaganap ya ing service tamo king when it comes to health. King kasalukuyan, balaw sing pamanatad kareng manimunang serbisyong medikal king San Fernando Super Health Center kabilang ing outpatient o yakap services, libreng dental care, pharmacy at laboratory services, clinical diagnostic test, birthing home, ambulance services, minor surgeries at aliwapang medical assistance. Ing pamanalakad ing infirmary, partiyan ing long-term plan na i-upgrading Super Health Center bilang maging infirmary at kalambatan gawan niyang diagnostic center king oras sa mamuklatsing City of San Fernando People's Hospital king daratang 2027. Forward tamo, ketang hospital tamo, 2027. 2027, iyan na naman, ingi-bless tamo. At ita maging kanawan at kapalda na niyangan kareng balang Fernandinos, uling libre yan, no balance billing, buri na sabyan, agyang milyon-milyon niya pa yung maging bill mo, ala kang bayaran, basta Fernandino pa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.